еден на еден, овозможено од Вива. Природно си е природно. Сега ќе те вратам онака на твоето раѓање, на првите твои моменти кога влагаш на светот и те имаат земено на брзина. Зошо на брзина те зеле? Како пред време те зеда од болница? Nije. Nego je, pa uvijek svako bebe ostanu, ajde da kažemo, u bolnici prije kad se rode, jedan određeni 10 dana, ne znam šta je to. Tako. A u doba kad sam ja rođen, 16. januara, je bila u Sarajevu 61. nezapamćena zima. Ali je mijenjano grijanje u porodilištu. I to je bilo zeznuto. Nemalo grenje. Tako je. I meni moj rahmetli otac donio je mami naranđe izbacio, a mene ukro ovako i iz bolnice. Znači pomoranđe da bile Pa ja sam da se ne distrakcija. Da se ne smrznem, da.